Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Вот так кроме к ним. Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Вот так кроме к ним. Трудовой доход, ограниченный доход. Пассивный доход, растущий доход. Ёкне, вақте ки шумо худатун ягон ҷо рафта кор мекунед, ин трудовой доход. То есть меҳнат мекунед, даромада. Кор ба нарафти пул нест. Фаҳмидед? Анакон. Вай трудовой доход. Ҳамон соҳибкориам агар ки индивидуальный предприниматель бошад, инам трудовой доход. Сар соати 4 мехизи мери бозор, худат рафти, ҳамон бизнес ҳай, худат нарафти, бизнес нест. Ин трудовой доход. Трудовой доход ин чи? Ограниченный доход. Анакон. Пассивный доход ин чи? Растущий доход. Нигоҳ кунед. Растущий доход гуфтам ман чизе дар назар дорам. Вай сол аз сол зиёд шуда рафтаам мегирад. Главная система правильно наладит карда мундан дар кор. Вай худаш аста зиёд шуда рафтаам мегирад. Не ки шумо як рӯзба пулдор намешед ё ду рӯзба. Ина карда мешед. Вот. Дальше. Ин калон ягон чи гирифтед ме ҳамин нишон додагӣ ки барои худаш ягон чи заметка карда гирифт. То есть какая-то ценность получал. Значит, майни саратон ба чӣ буданаш дар кор? Мақсади шумо чӣ буданаш дар кор? Трудовой доход ё чӣ? Молодец, қанза. Фақат фикри пассивный доход меместем. Ман чӣ хел кунам ки бизнес созам ки беман кор кунам. Ман чӣ хел ёд гирам ки ин кор кунам. Мумкин ки 1 сол ба не, мумкин 2 сол ба, мумкин 3 сол ба. Неки агар фикраш бесте ёд мегиред. Як рӯз ёд мегиред. Дальше. Почему нужно заниматься бизнесом? Чебаки фақат бизнес обеспечит метод кардан пассивный доход. Дигар ягон чи обеспечит кардан наметод. Бизнес кунед ага, бизнес кунед. Шумо ба ҳам ҷои кор, ҳам ҷамъияти мо дигар, ҳам худатон пассивный доход. Неки бизнес қинай, осон нест. Шумо бояд ки аввал бизнеса омӯзед, бад кунед. Чебаки самолёт. Хотиртон бай? Самолёт. Чебаки агар ки мисол бизнес кушеду, қарз гиред, кредит гирифта кор кунед, 5 сол, 10 соли умратон мегузарад. Бе ҳиче. Ҳамин рӯзанги бача дидам ҳама қад сӯхт. Гуфт муаллим аз соли 2014 ҳамин кредитот наметавонам ро. Якти дигаш гуфт ки аз соли 2003 бизнеси сар кардам. Ҳозирам аз қарз намебарам. Ҳама қад дилам ба задааст. Ман представит кардам да. Агар ки одам қарздор бошад, рӯз то шаб ба ҳамин фикри қарз аз сараш дур нест. Дурустми? Хоҳӣ нахоҳӣ фикраша мекун. Ман қарздор будам. Ман баъзе вақт мегумон мекардам ки чӣ кор кунам ки осонтар шад. Гуфтам ночной клуб мерам. Ночной клуб мерам, ҳакам как танц мекунӣ, аунҷа мебарам қарз бо ҳамроҳам рафта истода. Кам нашуд. Ман гуфтам ман мерам, камутум ки майни сар ором гирад. Море. Мерам море, баҳр баравам, пляж ба, вай қати ман пляж ба. Ҳа, бо самолёт башинам вай ҳамроҳи ман. ҳамин ягон кас қати суҳбат карда истам, акамака хотирам бурад, хо ҳамин одам бурафт, худам тоқаш истам, сразу ҳамин фикрам қалз ба. Худе ки ман ғуломи вай бошам. Ман ҳамин гуҷое дарам, ҳамин қарз ҳамроҳам рафта истодастия. Медонед кадом вақт ман облегчение ҳис кардам, сабуктар шуд. Кам гардонда додан ки гирифтам. Вақте ки даромад сохтаму, кам гардонда додан гирифтам, такое облегчение почувствовал. Ого, более уверен стал, ки ман метавонам маҳкам кардан. Вақте ки даромад пайдо шуд, кам маҳкам кардам, худам ба боварим зиёд шуд. Барои ҳамон агар шумо қарздор бошед, ягона чизе ки шумо ёрдам мекунад, қарза гардонда тиед. Кадоматон мехоҳед ки ман ҳозир советам ки ба ҳамин проблеми қарз буроедон? Мехоҳед? ҳамон қарза гардонда тиед. Шуха метавонад, на самом деле, нигоҳ кунед, на самом деле шуха метавонад. Неки ман медонам ки ҳамон рӯзе ки ҳамон қарза гардонда додед, дига ҳеҷ ки шумо телефон намекунад. Проблема тамом мешад вақти. Ман аз сарам гурзондам. Проблема қарз қати тамом мешад. Як чизи аҷобиш аст, да? Як чизи аҷоибиш аст. Вақте ки одам қарзаша гардонда метиҳад, лаёқати пулкоркуниш зиёд мешад. 10 баробар пулкоркунитон зиёд мешад. Так что қарза гардонда додан выгодно. Выгодно вернуть долги.
Вот. Дальше. Бизнес мышление гуфта чиза мефахмед. Бизнес мышление гуфта чиза мефахмед. Мана мисол. Мисол. Не, это общепонятно. Мне нужно более точнее, более точнее. Габзан Джуна? Габзан гуфтан бача. Ага. Хорошо, хелиху. Боки мегун мамба. Более точнее, ки мисол тавая истифода кардан тое. Бизнес мышление гуфта чия мефахмед? Хоз Джуна? Решение проблем? Хоз. Харидор дорад ё не? Хорошо, маля? Ого, фикроне бизнес мышление. Ближе, ближе, молодец, хантадазан, ближе. Боки мегут? Хо, менеджер, габзан? Ага. Omuzиш gibi da, omuzişi bozor, omuzişi konkurent. Fahmidim. İnşallah. Aha. Malej, fahmidam şunu, fahşul, guşam kine, fahmo, fahmidam, gabzane, fikre şunu, ne şunu gufti, o digaram gufti, balantar gu. Bacho guş kine? Yani bu boyat agar biznesmen hamdan boşken boyat fakuri biznesmeni doşamışım ben ondan diye biznesmeni yani boyat yani şoçan diye cümle tavlen boyat bamonad biznes ikonimo monad biznesmen bu boşal raptorimo monad biznesmen bu boşal bu boyat hakat nemisi biznesmen holli gospuşen yani Отражайте его, да? Шут, фамидам, она гуш кine. Вау, говори. О, молодец. Супер. Хандатазан бачам, хандатазан. Правильно. Хаммаутун туре гуфтет бачам. Каждый сказал на самом деле по-своему правда. Это на самом деле так есть. Лабай джунам, габзне. Отлично. Хелеху. Рахматикалум. Хелеху. На самом деле бачам, гушкрен, бизнес мышление. Вахте мы говорим бизнес мышление. Мышление потребителя. Мышление потребителя. Не говорю, озма, шмо фамунам, шмо мана фами. Манами, мана оздас мамбача, маркер. Хами мышление потребитель. Чебаке, факат маркер меме пульметен мехарат. Друзья, мана, агар мана не шутям, чи телефон, так? И мышление потребитель. Одам мерат телефону мехарат. Нека ам бизнесмен бошад. Хамин придуман мекунад ки чӣ хел карда ҳамин қадри ҳам пул кор кунам, ҳам проблеми дигаро бурорам. То есть ҳамон видение сари шумо пайдо мешавад ки шумо чӣ хеле карда проблеми общества ҳал карда худатон капитал сохта метоед. Проблеми общества ҳал карда худатон капитал сохта метоед. Анавай бизнес мышление. Медоне ки $100 вложим мекунам, $110 мебурад итоге. $110 вложим мекунам, $120 меша. Ёки $120 вложим мекунам, $300 меша. Итоге самое главное тройной результат, тройной, даже ҳар як чигум заинтересованных сторон все выигрыши. Государство выигрыши, потребитель выигрыши, сотрудник выигрыши и вы выигрыши. А на Хавай бизнес мышление. Бизнес мышление хамо одаме байки
Она говорит, база одного бизнес мышления дурата, узкое мышление, ограниченное. Май даг ме бинад. Ми говорим, ду факир семечка оварда жарит карда фурушам, мисол, ҳамин рӯзба ман 50 сомонӣ кор мекунам. Вай фикронаш меқа. Неки баъзе одамое ки мебинад ки масштабне бизнес мишлени дорад, вай медунад ки чикор кунам ки миллиони одам ҳаёташ дига шавад. Чӣ қадар анами цепочка ценностей, которые бизнесмен создает, чем она длиннее, и чем она шире, и чем она глубже. Вертикальное и горизонтальное шире, вертикальное создание цепочка ценностей. Чем она шире, чем длиннее, тем больше у вас устойчивая капитализация.